uthi uyaphinthana uthele mophume ekhaya lakho uzala uthele ufuna kwenzakale uthe wena ngakho sisibiza sizala mangabe kumele sisibiza sizala yini ithanda zoyezile akungabe la short vacation because la sohlangana nabantu besifazane ayikho umuntu besifazane ngoba ayikho umuntu besifazane mina into eziyazi ukuthi ayikho umuntu ongihlula mawuthini ngazami khona lezifunayo ngize ngisho ukuthi mina ngoba robot nathi mina ngamafashini befuna ukuyikhulu because ngiyayibona ukuthi ngiyihero mawuze yanezami nalana ngiyathanda ukuthi sonke futhi ayikho into eyokwenza lakho esizonisa thina abantu besifazane esihlala thina abantu besifazane esingabambisene thina abantu besifazane esingakwazi ukuthi sikhulisane singakwazi ukubonisana ukuthi uronke mawalala imani khona abantu abadala futhi ukuthi ngizile eceleni nasho ukuthi ayikho okuzola mathi awenzile khona abantu abadala abangabadala lafanele nawe umncane umndozi ukuthi hayi mala engazathi siyakhambile kangasakhona kodwa ngathi ngakwazi ukunikeza lezo iy'gaba lezo ukuthi umuntu ulalele akukho vele so Osia,
welcome back to Sunny Live Trend. Thank you so much guys for tuning in. Well guys, that was uNdlunkulu ukaMayisela ke bakithi. uNdlunkulu wesilo oqala, uNdlunkulu ke ukaMayisela emcimbini ke okade ke ukhona umcimbi ke weSivivane noma ke umkhosi weSivivane. So yeah guys, she is a musician. She used to mention that ukuthi ke bahlangana bayede wekade inviteiwe laphana ke kwaZulu ukuthi ke azohlabelela, because she's a musician. In all her videos, in all the gatherings, once nje bamnika mic, she'll definitely sing. But ke guys, manje samboni kakhulu, sesimbona njengale mcimbi ke emkhulu and abantu bayamthanda kakhulu, bathanda nje inhliziyo yakhe. So ibona amazwi ke aphisane ngawo la ukuthi ke umuntu nomuntu akazicheke, umuntu nomuntu akayikhokhele, abantu besifazane abathandane bakithi. So yeah guys, I hope you've enjoyed her speech. That brings us to the end of this video. Leave your comment below and share your opinion ukuthi yini oyithanda ngokaMayisela. Bye.